Pwede po fatsotso loqui Instagram. Elizabeth Sek, esti. Oh, hungan matsotso Instagram loqui, biba. Sweaty how, Cailey? Hungan sweaty. Right. Zabait Sek. Well, it's interrupted. Zabait Sek. Zabay na siguro na matsotso esti gi. YouTube, Facebook. Okay. Nope. Right, Gaga. Hungan. Malika. Zabay. Right. Hafede todos hamzu bueno hudzo. Estigio nuevo na episode Fanachu. Hungan. Za dispensas usa esta kalang 2 años dos años. Esta tiuhasu. Sa gaigidzugi nuevo na neni na horas and tiempo. Hungan. Guaha nuevo na neni gi familia mami. Pues gaigidzugi paternity leave, gaigidzugi adzunak banda, za hungan. So, lo mahaling zunu hamzu todo ski fanatsu na banda hungan ina anhu si Michael Luhan Bavakwa isesu na host Winnie Pari Fanatsu podcast. And Winnie gi fanatsu hungan. Mega bidan mama mi Gwini gi fanatsu lo Gwini gi fanatsu in documento na historian Samoru. In fananagwi I Fino Chamoru. Za in tingo na para hamzu ni umeega za umeekung okesti I Fino Chamoru gof takilu gilistan midzu gof preciso para hamzu. Za por esta razón, in satsagi na cada mes, in keke na guaha un Fino Chamoru na episode. Hungan. Pues, hungan hadzi I bisita na esta man mokumbida para Fanachu si Señora Teresita Flores, profesora put Fino Chamoru and membro ni Comisión Fino Chamoru, Gidza Guahan, si Señor No Kidogwa, gof tekno menhalum na tauta puri I Koturan Chamoru, hadzi otro, si Señor Mario Borja, ginin ni Sakman Chamoru na tsotsu, oh, mega na tauta man makumbida para gi esti na lugar cosa kisinya tanalatla I lenguajita gi esti na podcast na banda hungan para hamzu ni esta intingu I lenguaje lo zanmizu humunguk lo para hamzu lokwe inkeketungu I lenguaje lokwe lo benti tadza gatsongmo tumungu I lenguaje pat tadza parentesmo malago fumanagui hau I lenguaje. Pues hungan esti I Fino Chamoru episodes para Fanachu, un guinaha resource ki fino inglés para hamzu. Lo guaha mas gi Fanachu na banda puri Fino Chamoru. Za ibisitata guini gi esti na episode un tauta ni umadzuzuda ham gi ano na banda. Si Cailey Cabiles un maestran Chamoru, za guida fumatitinas I Fino Chamoru zan Fanachu na segment. Cada mes guaha nuevo na segment, za giesti na bonito, zangof bali na segments, mafananagwe un tautau, vocabulario, sentencia siha, zan ay, gimenagay I tautau zaniha mas, aduna segment kinu esti I mismo episodes. Mas matatitizi adzu kinu esti episodes. So hungan. And so hugo fagredesi si Cailey na esta maski un año na hatsotso esti importanti na tsetsu na hafanana I Fino Chamoru esti shorts, you know, bonito na para social media, kadada na leksyon, maulik para social media. And who combina si Cailey para guest na para guest ki esti na episode Fanachu sidus masi Cailey pwede finatomo Hagumasi, dasmasi. hungan and nihita tutuhon esti I conversación ta guini cocina un introducen maisa por favor.
Hungan, Hafare Torres Hamzu, Guahusi, Cailey Cabiles, Hungan, Maestran Samoruzu, Gi, Elementario na banda, Estaba Gaigizu, Gi, Universidad Guahan, Graduazu, Gi, Inestudien, Finanaguen Samoru, then Hugwaiza, Finota, Hugwaiza, Ikotorata, um, then ano ha? Oh, si Zeus Masi. Cosino zangen mas? Hadzi familiamu? Tautau manu hau hungen? Za gimenagay lokwi. Pero en mestran samoru, hohobin ha hau lokwi. Sa pari meganyan na estudiante no, i mestran samoru gihinason niha un amku na tautau. No, esti gof importante. Gof zahu esti na guaha man hoben, mafananagwi i finot samoru gi halami eskwela siya. Pues, hungan, sangani hamas, hadzi familiamo zan, taimano na un adzik esti na talen lokwi pudi finot samoru, na un fananagwi finot samoru. Hongan, I family aku i tamano ba sangin esti. I family aku I tugang blas ginin zigu. Dan I ochuna banda I familien Canton gita na lahan. Hongan hohopanatsu Benti Hafapago Benti sais anyas tu dan gimana gahit gi experience aku malago tu by adzak esti na klasin tu paragwahu sa andumangkulu tu kulan ti taza tiningohu put I finota. Dan an dumankulutu and la amkutu kasi I oran or pat I tiempon COVID. Esta en tingu na gagi torusit gi mata dan huhahaso na malago to by tungu mas put I kuturata lokwi if you nota. Dan hu sauna I class ginin as Senyor Bavakwa gi dranten champun COVID dan hu saga hat dan hongen umedzak jo hat bulala pues hu decidi para sauna gi Universidad Guahan dan maulik sa Guaha I nuevo na programo I programo in estudiant samora put I finanagui dan hu tagi dan tuli kulan dos pa tres na klasi ha gi tinituan hu and who enroll and who sound now gi universidad dan zahu. I mean, Guaha minaput lo zahu dan tisinya hu Kumake, like I don't know how I would have dedicated myself to something else, besides, ume edzak fino tamoro zani kuturata. Pues hu adzak estina talen, hu adzak estina klasen tu purano. Oh, gof bonito and now sa. Gihinasun mega na manamko I manhoben pago ti man interesao put cosas cultura, cosas lenguaje, pues hungan I hemplomo gof especial. Gimenagahet hungan, pues si jus masida hu hahasu hau nai and I untutuho nai gi estina talan gi I class Zoom. Hungan za unu ni gof especial na gi enau I tinitihon mo na I meganya na tautau ni humalam gi adzu class Zoom, manyasika gi San Lago. No ti megay na samoruta na manyasika gi zaguahan ma uusa adzu na
na oportunidad lo hagu umuusa. Then, Paraguahu, that's an important point sa hunggan sinata songan ay sinata atan I manyalutag isan lago sa sinata songan timatungo ilang wahita. Timatungo ilang wahita. Lo sinata atan hit gwini paugo gitanota. Megay gwini timatungo ilang wahita lokwe. Pues hunggan pariguambas fihu adzu hafa masusedi and in bebendi ileplu. Oh, yeah. Maulik ano na leplu para I primuhu sumasga gid sa Washington State. Maulik esti para Idzoku Grand gi San Lago. Maulik para hago gwini gi esti na tano lokwe. Hunggan sa guaha megay na tsumaruta, megay na tautauta gwini. Makeke edzaki lenguahita or guaha question siha por hadzi hit. Pues and I humalam how gi class sa sumasga how guini, dumangkulo how guini, like who agradeci I hemplop mo. Sa megay otro tauta kalang, megay otro na tsumurun San Lago hinason niha, oh man, po asu na tsumuru, tinahong na tsumuru zu. Lo maata na, guahat tsumuru, pareho zan guaho gidza guahan, makeke tungo hadzi siha. Makeke, makeke tungo I lenguaje lokwe. Pues, maulik na tiwan accepta na, hunggan, maulik sa, tiutungan tayo mano be sangan estigi finot sumodo, like, lo kalengwaha sa, angin sumasaga haugi I Islas Marianas kaleng, you get this bonus. Like TW and Tungu Toru ifinot sumodo sa sumasaga hauguini. Nahong itod. Like waha bonus gizo mo tomorrow card. Hunggan. Lo, guaha be faisan how na puri familia mo. So, ko sinaputi how gi esti ko I tautau gi familia mo ko masaputi esti I interes mo. Sa fiho na guaha otro na naman hoben and I masangani jo na guaha interesu guaha like tadungi corazon hu esti malagoho na lo tisinaputi nui familia. Lo para hagu I destipinat gon mo na ko sinapote how puri I-interes mo puri I-kultura dyan I-lengwahe no familia? Hunggan par ahi hafe I-experience mo. Hongken dan dispensa by sangani hamzo esti finet na lokwila na dispensa jo an guahala na tiu ume edzak jo ha pues gi sinisidehu Hongken I familia aku gof masapoti jo gi hinanahu put I inadzak I Kotorata, Dani Finota, Paraguahu, Huhahaso, and I mean, who Gitinituan who, gonna be ahi na baitagi dan sokwi I differences na klase na aktibidad na sinya hu na setbi I finota. Por ejemplo, huhahaso tati and hu sokwi I kulan oran finota moru gi holum gimahu. Lo gohu ha Fumi Fino Chamoru. By Fumi Fino Chamoru sinanahu and sitaluhu by Fino Chamoru disiaha. Dan tisinya maopitu guana be ai hungen sinanahu sinya ha opitu tati lo didi ha sa sinya ha comprendi mas no sinya ha comontes lo matagi ha lokwi dan opidzo dan an guahu ha na maisa fino tamarudisia maulika hutokwi ha dan
malik na praktika anao sa sinyo hu tagi dyan pronuncia maulik, pronuncia denancy, y diferentes na sentencia, y diferentes na palabras siya. Dyan, un tao ni hu gof adjurato durante i teniton hasta pago i hinanahu sinanahu bia. Dan fanan ti siguro zo an hago senyo an un hasogui lo hongen gagi hagui gonabeahi gi halom I klasta and gwa ha I klasta gi Zoom durante ni champon COVID. Um, sa sinanahu biha danta tau biu sia ha I tauta gi halom family aku na sinya fumi Fino Chamoru. Pues ko Malik kulan lahihut gwao dyan sinanawbia kumikalaku we got very close durante anona champu sa hongan um kulan by facing gui bula na question who tuli I doku I dictionaryo gigimatnya za by facing gui taimano by pronuncia esti taimano by songen esti hafaput esti na palabra taimano neset bi dan gimana gahet guaha I mas mangi I mas guaidadun na memorias kiano na champu. Sa laam ko gui pago sinanawbia, pues tisinihatok gui I inadura gipreo na manera. Lo hongen guaha sinapoti gi halam family aku dan swati jo. I mean, guana beai lokui esta I megana tata esta matungu por estilo guaha I guanabeahi Franci tau bihu pat lokoi sina nahu biha po kasi du sa huhaso ilagnya as tatau bihu tamoru hao na tisinya hao fomino tamoru lo ayade I mean I pat gonya I famagoan niya te matungolokwi te mano Fino Chamoru. Pues, ti especial zu ti maisa zugi esti na, hinanaw. Lo hongan. I mean, ti malik toru, ti mangi toru hongan. Guaha, binaput, guaha, kasi. Then, I mean, kulan ordinary and now. I mean, normal. Dinansi, hunggan. No, feel si suma I dosu teruhunay si suma exactly I mafaisan so. Hafon like bonito proprio dinansi na palabra gifino tsumoro para normal na sa feel gifino Ingles ta uusay palabra normal na regular. Lo husangani se sino nusa regulat. Lo kalang ti pareho ano. Sino nusa ordinario lo kalang ti pareho ano. Lo yeah, like no hunggan ordinar. Kalang otro class. But no denancia hunggan. Ayade. Hudnananga este ki kalang matulaika I tautauta na put esti. Sa esta kalang esta manazan I programa sinipuk para 2025. Ida. Y estudiante que hace un programa ma experiencia tatlo y menapot na hunggan guaha like nos cuantos mit na tauta mam fifino samoro guini giesti na isla. Lo
like guana biay mapot para un sotda siha. O at soka un sotda un amku para un tautau fuminot sa momoro. Gof mapot guana biay para un epok pat convencias na tautau. Finot sa marud sidzu pat cosinyo un quintus sidzu gi finot sa moro. Sa guana biay adjuna tautau gof insecure pat gaot niya nai na pokasi how pat po kurihi how. Za mientras todo es una tauta, mamboleleha, mangangasi, malilingui lenguaje. Ifamaguan ti man mafananagui nui lenguaje. So hungan lo, eno lenatla, gifinok mo na. Mamis, minamis, and minalait. Diputsi, banti po another rason zaho esti sweet and sour manok, hungan, sa eno lenatla. Hungan. Za sangani ju I hungan so mauliki experience mo gi unibet sa dat guahan sa gov manidosu ju gov proud ju nine gi champoku za después di anay esta hudingo I unibet sa dat makonsigi na adjuna programa para tomorrow studies and guahamas programa lokwi na si Ken Cooper zan otro profesor siha man aplica za ma-receive grants, foundation grants na para training, para mestran Chamorro, estudianten Chamorro, man aaligaw, researchers put Chamorro, za todo este siya. So pas kosinyo sanganiham pudi experience mo gihalami unibet serat wahan. So bwenti ti megana tautaw ti matungo na nagwaha major pudadzo na Inasonihanay na guaha accounting, guaha business, criminal justice. No, hungan guaha major na programa para tomorrow studies. Hungyan, pues hugadua ginin I programon in estudian Chamorro put I finanagwan Chamorro. Pues guaha dos na sinyo un major I in estudian Chamorro, tani in estudian Chamorro para I finanagwan Chamorro. Dan para guahu hugof zahu I experiencia guatu gi yoji. Hongen guaha Fino Chamoru na klasia na debi diunsuli. Dan estaba loqui si Señor Teresita Flores, dan estaba maestraku hugof kwaitagui hofadi and haegasti lo hongen guaha I mas mangina tau gi halum ano na programo hongen guaha I Fino Chamoru na klasia lo loqui guaha I kulan cultura na klasen class sia por ejemplo guaha class put I hafa mafananasti I malafato ina anyam I Chamoru na klasen Mono na class? hati fa manakui tu ana si Señora Teresita Flores estaba gui I maestran po esti na class kan Kantan Samarita hungen Oh, guaha eno na class loqui guaha I class put I mamfuk dan hutuli I dos na class ya dan goftahu por ejemplo toda na tiningohu nu I mamfuk antes de hutuli I class put I mamfuk lo después guaha tiningohu dan goftahu I experience aku guatsugi yoji sa hu makulan ti tunga taimano by song and SDG Fino Chamoru lo they really funan masupugjo
They like immersed me, and it really tima para guatu like ma ma tonic zu gi halum I comunidad. Por ejemplo, matulidzo gi diferentes na workshops, gi comunidad, put I famagoncia, pues sinyo un totu dan I famagoncia, cosa ki sinyo un tungu, temano I mas maulik na manera sinyo un fatnogwi famagon, guanabiahi hubisita I fanedzakin tamoru, then senior on attend and edzak megagaigen enaw na eskwela. Den senior on li'i lokwi I famagon na senior mam Fino Chamoru. Dan kulan na mago fi corazon huan hu li enaw. Lo guaha differentes na actividad, guaha differentes na clasia na senior untuli guatugi universidad guahan dan govdahui experience aku kulan it was very fulfilling for me, and it was very quality to be able to hana hudzung gi comunidad hu dan senior and afatotsu dan I mas mangina tautosia I manamku dan I differentes na profesora dan profesor gi halami universidad. Oh, si Diyos masi. Oh, hunggan. No, govjaho si Senora Flores. Hunggan. Maulik na gatsong na gi halami universidad. Maulik na hunggan. Maulik na guest lokwi gi Fanachu. Hunggan sa ayade. Hunggan para i grupo i estudiante na para i programon sinipo gofdzan niha si Senora Flores sa i Bosnia i kaleng I zonia presence ki fino Ingles kaleng I sinanamu biha. Gofsuabi taigwi hinain za hunggan za un kada hafinut sa morudzizu un hungo gitalengat mo lo un shenti gi corazon mo lokwe za hunggan gof bonito adzo sa hunggan guanabe husangani tauta hunggan Buenti parentes na si JD Crutch and si Senora Teresita Flores. Taimano hunggan na sa si JD Crutch na un hungo ki dandan lo un shenti na un shenti I Fino Chamoru gi otru patet mo lokwe buenti gi like gi tilepasmo, gi tizanmo, gi todo estida pati na lo si Senora Flores lokwe na para iman laho ben sa Guahama namkunay un makwentusi how con karahi, makwentusi how con kinasi, matima tetendi how lo si Senora Flores, esta mega na estudiante ha fanagui, esta ha gof comprendi I piniti adzu na I estudiante. Pues engen Guahafen senmu ha ekungok za ha ke adzuda how. So pues hunggan kada hafanagwi gi leksyon kada guaha historianya lokwe un shendi gi corazon mo lokwe za precisu ano hunggan ayade lo hu hiningokunay na rumeterao gwi ginini universidad za hunggan ayade lo maulik so syempre po fatotso maski halami komunidad za pare I komisyon lokwe. Champagne. Hunggan za hunggan giidzomu flyer para este na episode huliin ay na mamamfok how. So bas kodzamu mamfok? Hunggan gobzahu mamfok gi halamin latratu hutotogwi I tiutunguan esti preciso na palabra.
lo hu loksit hu mamfok I nipa para iato gi inuabuna hotnu giza gepagu. Pues hungen gua inuabuna hotnu giza gepagu. Diputsi para uma tokui I Mamatines, Pon, Zan Otru, Tiutungui schedule, lo, hungen guaha. Pues anau I malak na oportunidad hu tumokuitu gi esti na sakan dan govzahu I experience ko lokui put I mamfuk ni hagonizuk hungen govzahu zan I maestroku para I mamfuk si Senora Marie Tenorio govzahu gui govquaizagui malik na maestra gui Dahafanagui ham I class megay I tihong, estreza, saligaw, bolas, um, guagua, zanmos. Lo, I mean, kulan malalapat so ni uno pa dos gi ano na lista lo hungen ha fanagui to zan pagu ginin I finagwetnya um Hufanagui mamfuk durantin I tiemponsomna gi sa fananzakin tomorrow. Um, Part-time hat lo mangi I experience ko sa sempre bay na set bi anaw na hafasinesedehu gi halam I klasu gi astina sa eskwela. Um, Pasungan. Oh, biba. Now, ngihita bira guato para un otro na asunto I experience mo gi halam I cuaton class gi halam escuela como maestra. ¿Cuántos cuántos están na sacan na un fananagui como maestra? Unsocken ha. Un sacan Pues, ay ha. ate. I dos socken. I segundo. Ni segundo, wow. Da hafasinin tetamu hafatatat manu hao. Tumotogi ha, but esta puputi tatalo mo za malago hamatatu. I de Guaha, Guaja differences and estudiantes de Gida Universidad and who umedzek do taimano by fanogui then differences and who fanogui paku. I mean, gitini tuan who gimalofin saken hungen. I mean, guahan minaput I mean, pareho para todo I man maestro siya guaha differences and guaha minaput. Lo anhu tutun I segundo na sakan na by fanogui mas listo to dan who agradeci I minaput ginin I finit na sakin na hu fanogui sa umedzag jo megay dan mas listo jo mas kulan katma I sinantaku dan who guaidza I fininaguan samoro dan who guides I famagun lokwi like that and who li'i na dan who reporta na man gatsa election man comprendi election dan zahu and who na tutungo siya na kulan uno hit, gi Islas Marianas, gi Micronesia, Kumekalaku were all islanders, and who hahaso
y maestro Chamoru. Um, Sia y kulen cultural practitioners, cultural knowledge holders, dyan sia y tataw ni po fan ina y man pareho dyan i man hafa malagi toru i isla sia gi sa Micronesia dyan i Marianas. No, si dus masi. Gi eskwela mo ko un repara ko sa kada sakan hu bisita mega na eskwela gi zaguahan para mes Chamorro para otra razón guanabiay mananakta ju leblo u mistotoria ju career day lokwe za hungyan para guaha escuela si ha mas Chamorro estudiante si guaha otra escuela si ti mega na Chamorro za para mestran Chamorro masangani ju diferentes na opinión por este. So, por ejemplo, Guaja Mestran Samora Masangani Zunain y más maulig na estudiante guanabiahi y ti Chamorro na estudiante. Zen guanabiahi lo sa i Chamorro na estudiante kalengman gat gu and then i manyaina Chamorro man gat gu lokwi. Sa hafesti esta tatungo Chamorro or tibali Chamorro. Lo para i otro estudiante buenti más interesante estis pure like sinaprizu guanabia esti like famagun chukis timatungu megai put i isla niha pari hale niha gi otro isla pues esti culturan Chamorro gof interesante para siha like okay malago tu tumungo za kololonia engen gof guaizadzo ni maestron Chamorro like okay. Oh, si tus masi, ye, zahu esti, baihu accepta esti, como sa esti i hale huguini. Za, hungen, so, guanibe gi sa gaigi hau gi esti front lines, nai? But es, un fananangui finut Chamorro, culturan Chamorro, lo multiracial i estudiantesia, mega in backgrounds gi finu ingles. And so, hafi experience mo po den now, ko i estudiantesia ko magogo sa esti pat guaha like kaleng ti makumperprendi esti, tizaniha esti, hafa ko guaha experience mo esta put like taiguano na klase? Hmm. Hongyan san I mean, who comfort me dan hafay lakmo who liin na hongyan guaha minapot para famagun tomorrow para edzak tomorrow Fino Chamoru dan kultura. Um, Lokwi honggan guana beahi para i ochuna famagun fanan famagun chukis pat famagun Filipino zania Fino Chamoru dan guana beahi sa famagun Filipino manyungo siya nu i lengua niya masaya kulot pat i numerusia magata na kulan guaha pareho gi entry dos fanan i kulot sia gi Fino Chamoru dan gi finota pat i numero gi Fino Chamoru dan finot niya lokwi por ejemplo, uno, dos, tres. Guaja estaba y español y dos na islang Guahan dan the Philippines. Kulan huli toru ano lo tibay songen na hunggan STE kulan pareho para toru. Sa Guanabahilokwi huli na
Famagun tomorrow hongyan matungo tayo maano Fino tomorrow at soke dididi matungo pa ma fanuido da matungo i custom bretta kulan mangay respeto siya, dan man oski zu pa i ocho na maestra. Um, Pues honggen huli I hafa ilakmu dan I ocho na man maestra. Lo guanam behi lokui na huli I ocho na banda kumekalaku like the other instances where maybe that's just for one student, but maybe differences pari ocho. Mm. No, hunggan. Todo esti kaleng anecdotal evidence hunggan sa edri esti I rason na ni na mamaguf na I harau school matutsugwi esti na study esti survey na puri I fluency para I island wide I mega na tautau sa hunggan cosa que sinyata capture sinyata lii sinyata comprendi like hafi I magay na fluency para I tautau gwini sa modo zantit sa modo sa mega gikin imprendetta ginin like taiguano na anecdotes ha then guaha bali na gi experienceata lo gifino mo buenti eno para eno experience mo put eno na patgun ha put eno na class put eno na eno na sakan ha tisinyo ang sanga na todo I famaguan taiguihi todo I klasen famaguan taiguihi hunggan sa huhasu uno na mestran sa moro like niya oh man I mismo tautauta I enemigo na sa tima sa popoti ifamagoniha zaniha ifinot sa moro lo I manyana tima sa popoti lo aten esti otro rasan tautau mas sa popoti esti mas lo gua otro mestran sa moro like niha no man gong man komple na esti otro klasen tautau sa hafa na ipatgonhu ha edzak esti lenguaje tibali esti mauleknya na hatotsugwi mas math mas science and todo esti sia pues hunggan esti anecdotal evidence guahabalinya lo tisinyata nagofdonkulu ibalinya sa banti bali na gi kanaita ha lo tisinya para todo na ibalinya za koun koun repaparanay na kogwaha otru manata am kopmo man malago man na pofan maestron sa moro lokwi ko mahahasunay na buenti esti un maulik na tsalan put sotsu pat hungan pat ahi. Dispensa by Nasuguru. O en Faisenzo an Guaha Ochuna Tau Tau. Gi kulan prehu pat laam ko na idahu ni Hungan malago. kalang ipareho na idat midzu hungan. Mampareho idat midzu hungan. Oh, para tag. Para fan maestron sa moro lokwi. Oh, para guahu gi I mean gi hinasoku kulan tiba sangani donkalo lo nahong na klasu anhu gradua kulan fanan 4 pat 5 um 4 pat 5 ham ni gradua ni man gradua gi Universidad Guahan ni I an estudian Finanaguan Samoro pas dan Pararehu I dota pas paraguahu nahong dan maulek na guaha um dan guaha lokwi hui para na hungan differentes na tautau lo kulan kasi gi parehu I dothu ni malagomu po fa maestra dan
but siya hutungo na manggagi siya Giza Universidad pas Maulik, then gihinasoku guaha ocho na manera na sinyo un fama estra sa guaha klasia gi GCC, sinyo un tuli i proficiency test, guaha diferentes na manera na sinyo un fama estra pat fama estro. Then huli i na differentes na taw-taw kulan na anog or kulan mana hujung siya, they like come out and huber papara na, oh, mamfifino siya, then fanan sinya ma fanogwi lokwi. Lo, huber para na guaha ocho na taw-taw ni malago niya para u fama estro, pat fama estra. Dan angin maulik na hinanaw para guahu hongan. Elaku untung guy manaput no very gifino English very rewarding, you know. Then and para un nahalum gi ano natalan ti maisa how you know ilaku na hu ripapara na megay na taw-taw ni pareho na idot hu malagot niya para u edzak Fino Chamoru, lokwi dyan potagi fanogwi Fino Chamoru. Dyan differences na taw-taw sinya ma adzura how, dyan para guahu lokwi, guaha kulan meeting Finanagwin Chamoru kada mes dan sinya hulii dan hukwento si ocho na man maestra pat man maestro siha ni mafanagwi put mega nasakan pues guaha tato ni sinya adzura how. Sidus Masi. No, Sidus Masi. Sa gihalatsan na champunay si Ken Cooper, si Cody Lazama, then otronay na membro ni inetnon lalahin guahan si Jimmy Terry lokwi. You know, manliliku gitodui sengsong siha. Za masangani na i taw-taw na kumekimata esti Fino Chamoru. Za tiano kumekilek niya na taza taw-taw. Taza taw-taw po tungo i Fino Chamoru gichapmam na champo. Lo, sigun i definition na para i man linguist na taw-taw, sinya un considera un lenguaje matay angin tinahong i man hoben mauusa i lenguaje, pat matungo i lenguaje. Pues, hunggan magov junay na hagu, zan hamzu, zan otrunay na man lahoben na taw-taw na en kakat ga esti kiluus, en eedza ki lenguaje, za listu hamzu para en fanagwe lenguaje lokwe. Sa enaw tayo manu un na lat la mot na un lenguaje. Uno na henerasyon, hapasa papa i lenguaje pari otro na henerasyon. Sa nihita diskuti i ultimo na asunto na para esti na konversasyon ta. Para Fanachu hago fumatitinas esti i shorts, i Fanachu Fino Chamoru na shorts. Za hafa hinasosumo put esti sa mega na taw-taw, you know, kada guaha na nuevo na technology, guaha lenatla zan guaha binenu gihadso. Sa hunggan sinya senat ba hit nu estilo, sinya pininu hit nu estilo kwe hunggan. Sa ata ni internet, oh my goodness, sinya husot da todo i hagas
haggis ti man at lihit na naman gatsonghu lo hungan o lo baihu na lastima totally ha anihu manega reels and odds of hoods and golf tristi zuds and and malatsai zu matifi zu hungan pues guaha bonito zan guaha ti bonito gatsat pagugitoru za esti social media lokwi no hungan Senior mega senior di Fino Inglés, senior to reach, senior un patsa, senior un natungo, senior un fanagwi banti, mega na tautau, hungan, gi ibidamo, gi ifinaptanasmo. Za para esti ibidadamo para Fanachu Fino Chamoru, singani hamnai I hinasosimo, but taimanu un fatitinas esti. Sa esta tatungo na para I meganya na Samuru na tautau, gi Islas Marianas, gi San Lago, loqui ti matungo I Fino Chamoru. Gi I kinakolahu gi tinakfiahu na mas ki 80%, more than 80%. Ti matungo ti man kapas ki lenguajita esta, pues hungen para hogu hafehina sosmo pat taimanu un planeja, taimanu un fatinas esti izomu content para fanatsu finot sumoro. Um, Hunggan, Paraguahu I hinanahu hu tagitan atan hafa guaguaha hafa hunggan guaguaha gi islata por ejemplo kulan Tamam matutun sa akin eskwela, pues hutungo na fanan un biyahe hutogwi ano na klasen video para kolan back to school. Lokwi ocho na biyahe hutogwi video put tiutungon by song and it's the mango season. Low. Okay. Mango season. Dan hunggan finena na hutagi dan atan, hafa guagua hagi islata, hafa, itato masuseri. Dan hutagi dan fatinas sempre no, cinco shatina sentencia sa mauleknya an Canada. Dan hu hasonadza untungo hafa I mas maulek para itautau po songen ha fana an tibay na halom finaisen siya by tokwi I senangen siya kulan inepi siya but Fino Ingles statements maybe para una set bi sentencia then hafa itato sinya mana set bigi ocho na manera fanan ma tulaka I palabra pat hafa itato sinya or angen itato sinya mana set bigi mega na okasyon then giminagahed nobiyahu ha adzurazu zani ocho na tautau gimanya gi familianya adzurazu mega na tautau adzurazu gi and who film video dan lokwi who faisen otro tata ni sinya mam fifino tamoru dan guaha mastiningo no guahu he ko tenancia stisia ko asina manera na sinya who songen esti dan dahu esti kararan kolan kinalamtin mamatitinas video sa hunggan
Fino Ingles, like it challenges me as well. Um, then gwaha, process put esti sa malaguzo by nasuguru na maulik to or ti maulik I na dinansi to I differences na sinangin siya. Lo yeah, ti sinyahu hongi na kulan moski on onyo na hutokui esti lo malik sa zahu and gwaha na klasen video taiguini and gwaha mas na resources para itautaw po gosat and po nasetbi. Oh, si Diyos masin. Hunggan gwa hatawta magofta titidzi esti pas. Yeah, debidi un tungunay na ma-agradesi esti na ibedada mo. Hunggan. Za hunggan and esti i-kompensasyon na put social media algorithms todo anosia. Sa antes na ifinatanas mo para esti pura senangan. Timegay na litroto siha. Pues guaha sinangan and guaha audio, guaha sinangan, so pues masongan I sentencia za gaigi I laturas, matugi loqui, lo tadza litroto siya. Za paraguahu nahongan now, sa enaw I mas preciso na information, lo I problema para social media, tizanya I algorithm now. Sa algorithm ilek niya, hey, tadza bonita na Palawan giasti, tadza bonito na Flores giasti, mangi esti na bonito na Cantantasi giasti, mangi I labubu, tiutungo hafa labubu, lo mangi labubu giasti. Pues I social media algorithm, hadimamanda na guaha like gifino Ingles, eye-catching. Nagwaha na po gatsa I atadok niya un tautaw, Kostaki po zemi za po ega tipo like flip but scroll by tipo falofan ha. Pues hungan un estaba taiguini zan paraguahu zauhu esti I mas importante. I sinangan, I palabras, lo gesti un tu laika I zomu format za un uusa I bidju zan I litrotusia mas mega na tautau ma eega zan mas I tautau ma agradedesi esti sa enaw I social media algorithm. So maulik nai na un tu laika I zomu format zan gifinot mo na esti un process kwa adelanto mo na gi esti I kareramo sa diabetita togwi esti sa si Elon Musk, si Mark Zuckerberg and todo esti man sen riku na tautau ma DCC esti za diabetita pula taimanu na sinya ta usa esti na govdonkulu na structures para ta fanagwi I lenguahita para ta na metgudi tautauta. Lo hungan golf bonito esti na I Fino Chamoru zan Fanachu. Now, chapma esta makpo na I chempota na I chempota na humihita gwinigi esti Fanachu na episode. Lo zahu na benaihaw esti na chansa ko guaha ultimo na sinangan mo ko guaha na gi Fino Ingles shout out. Malagwa mo na shout out na kung tautaw. Hey, birthday wishes para esti na tautaw or taigwihi matsogwi na gi radio. Isla 63. No, ahi. Pues hungan, benai how esti na tsansa, za pues para ta hutsum esti na episode. Si dos más, si malago tu by songen ha I agradecimiento no hago señor sa hago gagi gi tinituan hu ni kinalamten inedzak finot samoro den koturan samoro malago tu by nar agradecimiento para todos y tal ni umadura ni uma edzak finot samoro
Jan malagutu by, natungo hamzo ni umeega meneega estina sinyon edzak. Ti pun edzak unuhana viahi ti parun edzak torugi unsaken lo guaha kinalamtin atoka tadek pa, nyating sinya hao en edzak Fino Chamoru. Bonito. Bonito, Naina. Isinangan mo. Bonito. Bonito. Si Diyos masi Cailey Naina humalam ha para esti na episode Fanachu. Un Fino Chamoru na episode za si Diyos masi put torui bedada mo para Fanachu. Para Fino Chamoru jan Fanachu. Hugo fagredesi. And now za gof zaho and now ilitrocto gitatep mo I te tut tot hunggan sa enaw inuwebo na palumag I familian mami hunggan tot. Ja si Diyos masi para todos hamzu ni umeega zan umeeko ng kestina episode hunggan guaha warning na pudun dunklu na napu para I Islas Marianas gwini nakan safu hamzu todos adios este ki 8 minute li ihit